Facebook ngidlala eTuku kodwa mase kudlala ingoma bekwami ngibona nje ngiphatheka kabi kwenzakalani lokho ngolo ngoba ngiwakhona ngazi but ke mfowethu mina nginankinga if ukuthi into ehleliwe somewhere akunankinga ngeke ngisadlala ngoba avele angeke lapha ku Facebook kuvuzile iTourist Khumalo share ipost kaKhuza Maxoki Bhele ophongolo ethi lento eyenzeka kumkhaya ukuvuzile iTourist Khumalo mina ayingiphathi kahle uma engakutholi ukuhlonipheka ekhaya ngoba uma ngibala abantu ababeka uphongolo kuleli zinga kumaskandi ngeke asala ukuvuzile sebona ngibingelela into fa Soweto TV le udaba lo luthatha kwenye iFacebook not iFacebook lithatha ku YouTube channel isihlahla samabhinqa ayindoda lapha insizwa phakathi interview abani ukuvuzile ebika ngesehlo esimehlela lapha emcimbini kaGajeni engicabanga ukuthi ube impumelelo engicabanga ukuthi uhambe kahle engicabanga ukuthi ama performance abe mahle wonke abantu bahambe bejabulile la interview kuvuzile ephelele lapha ku YouTube lapha echaza khona abanzi ngaphatheki kwakhe khona so lapha mina ngifuna ukuveza nesizathu ukuthi ngenze le video ukuthi siyayibona izinto ezihlala ezikanjeni especially kule ndima yethu kaMaskandi so le esithandayo esibahloniphayo abantu abayiphethe abaphathi bakhona abahlelo emicimbi amaciko akaMaskandi esibahlonipha ngokulinganayo so siyasiphatheka kabi uma kuba nezinto ezikanje singazi ukuthi isukuse imoshakala lapha kuyona le post le eshiro uye uKhumalo ukuvuzile babhalile abambala njengoba abantu phephisa umkhaya omunye wazwakala ngesigameko sesenziwa uSigwebo eba nenkinga no DJ Thizeni uMoses particular naye uthi uDJ ukubambe ngophondo Khumalo kuba nabambalwa ukuthi ke kwakubike emkhaya leso senzo so kuningi ukuthi into kaMaskandi inkinga kakhulu inepolitiki ipolitiki yakhona asazi ukuthi iyolungiseka mase kunjani isazoqhubeka futhi bekhona amaciko amanye akujabulela ukudlala ezindaweni because kunabantu abalisayo okungabantu kumele baya uplift ngandlela thizeni akumelanga mawuzo perform bangakini kube nenkinga somehow ongayona into enhle le kodwa ngiyathemba ukuthi izolungiseka lento ithimba eGajeni Music Festival lizokwazi ukuthi lusingathe ngendlela oyiyona sithemba futhi ngokuzayo ukuthi igama enjalo lizoncipha ngoba kusho ukuthi izophela and imicimbi nemicimbi kuhlale kunezinto ezithize ezenzakalayo nemicimbi nje kokhuzana kuyaba nama-challenges athize bedlala abantu ngezikhathi ezithize so izinto ezikanjena nje isho ukuthi ziyohlale zenzeka kuyohleli kune-miscommunication emcimbini ngoba izikhathi abaculi abafike ngaso kuhlale kushayisana nje no-stage manager uDJ nabo bayacommunicate ngendlela yabo gcina manje yabona sekukhathwe iy'ngoma zabantu so leyo nto leyo ibuhlungu kakhulu kodwa akumelanga siqoqosele and futhi akumelanga futhi sikwenze kube yihaba sesikhomba abantu ngemini into nje le ukuzoba abantu behlale phansi bekhulume belungise laba bagxobele khona amakhona bephephiselana ukuthi hayi sizwe akithi kube nephutha lana la maybe iphutha liwe ngakumina angibhekanga kahle besishaya isikhathi kanje so that ngokuzayo bezokwazi besebenzisana because into esifuna ukuyibona ukuthi abantu besebenzisana kodwa ngaphandle kwalokho ke sibonge nje ithuba basakwazi ukusubscribe benze zonke izinto bacommente belike beshare sibonga kakhulu lokho kuyokhulisa umsebenzi amavideo afana lawa sakho sivela nawo sinilethela wona sibonge ithuba sale kahle